Me manawa piharau te kaihoe e hoia ai e ia te awa o Uawa, ki te whakataetae kei tana tau tuatahi e kia nei ko te Uawa Middle Distance Regatta mō tēnei tau. It's been great. It's been real good to see all the teams come down here. It's been a great day. I organised this regatta so that our tamariki have something else to look forward to because they put all the effort into training for the nationals, and then we come back to Te Tairāwhiti and then off they go to their schools and different things. So in order to extend the Waka season, expand on the training that they've already done, just get one more regatta. Nā hōri ata raihānia I whakarite I te kaupapa nei, kia whai rehi anō ai ngā kaihoe rangatahi, whai muri I te whakataetae amotu ki Karapiro. In Te Tairāwhiti, we all train for the nationals, 250, 500, 1500, 1000, and in Uawa we have the river and we have the capability to push that distance out safely on our awa. So we got a 2K, 4K and an 8K race. So it's just using our resource that we have, our awa, the Uawa-nui-a-Ruamatua. Just getting the whānau to come up and enjoy our space. Mō te nuinga o ngā kaihoe, he whia ko hau tēnei mā rātau. We normally do sprints and 250s, 500s, and not really much of long distance. We thought we were going to lose because we had 2 inties, but we ended up doing really good and coming first, and that was fun. He tua a ao o mua a raihānia, hei tāna he tūpono nui tēnei kia whakahoki I ōna mātauranga waka ama ki te hunga rangatahi I tēnei rohe. It's good to give back. There's a lot of paddlers out there and they got all this mātauranga, but it's ke roto I a rātou hinangaro anake, and if we don't share it, then the future of our sport doesn't grow. Inainei ko te anga o te nuinga o ngā kapa pakeke o tēnei whakataetae, ko te whakataetae waka ama amotu mō ngā kura tuarua, ka tū ki te roto o Tikitapu ki Rotorua, hei te marama e tū mai nei. Rahia tumutumu, tai oro.